Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News, ni updates aho Umuroko Informa atubwiye ko ibyangiritse ari byinshi cyane ndetse ingabo zikomeje kuba nyinshi maginga ya Ibaraka, Uvira, ibitaro byuzuye maginga bari kwifashisha ibitaro by'Ibujumbura, imirambo ndetse n'inkomere bimaze kuba byinshi, bigaragara yuko kugeza na n'ubu bakomeje kugenda bayitunda ndetse inkomere bakomeje kugenda bazijyana mu bitaro bigiye bitandukanye. Ibi ni ibitaro byatangajwe n'Umuroko wacu Informa, aho bivuga yuko igitero cya zone ya Minembwe cyahitanye abasirikare batari bakeya ab'ihuriro rya FARDC, ndetse bimaze kuvuga yuko ibitaro mu bice bigiye bitandukanye byamaze kuzura, hakomeje kugenda hajyanwa abandi. Byifashe bite, bihagaze biti? Ibi byose nubwo biri kuba, bamwe mu itsinda rigari ry'abanyamurenge bari kwigaragambya abashaka yuko n'ubundi agahenge kaboneka ndetse zone ya Minembwe yabona umutekano usesuye, nyuma y'uko leta y'Kinshasa yaje kurenga ku gahenge mu matariki agiye atandukanye, mu gihe abandi bari bari i Montreal mu Busuwisi, aho bari mu kumvikana iby'agahenge ndetse n'uko umutekano wagaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ibi bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu. Biravugwa yuko ku munsi w'ejo, bitewe n'uko bamwe bagiye batangaza byinshi, AFC M23, MRDP twirwanaho nabo bakoze igitendo gituma FARDC cyangwa coalition ihanganye na AFC M23 batangiye kuvuga byinshi ndetse n'amangambure. Twababwiye uko situwasiyo ihagaze ndetse n'ubufatanye bukomeye, aho Joseph Kabila akomeje kugenda akusanya cyangwa ayegeranya iri huriro rya AFC M23, ndetse ubona yuko ryamaze guhindura ibikorwa bikomeye cyane, bitewe n'uko AFC M23 mubizi neza ko mu minsi yashize itarajyaga itera, yategerezaga yuko yo bayigabaho ibitero. Izi mpinduka rero zihindukanye byinshi mu mujyi wa Uvira. Biravugwa yuko urwikangari rwose batangiye kwitegura nk'abamaze kwitegura urugamba, kuko isaha n'isaha Uvira yaba tombe. Ni munyemerere rero tuze twumve Umuroko Informa aduhinda n'ibyo bikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, ndetse umenye akantu ku kandi kuri situwasiyo uko bihagaze n'uko byifashe. Mboneraho no kukwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana na Kigali News. Wowe mushya rero kanda subscribe kugira ngo winjire mu muryango mushya, ntuzongere gucikwa amakuru acukumbuye kandi aba yizewe, aba yaturutse ku kibuga cy'imirwano. Ngiye muri kumva kuri mikoro kandi yo komezanya ni Daniel Umugisha ku murongo wa telefone, n'ubundi turi kumwe n'Umuroko wacu Informa. Bwana Bizima, Bwana Bizima, wiriwe neza? Iriwe neza. Igicamunsi cyiza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Bwana Bizima, ni operasiyo ziri gukorwa zo kuvuza inkomere. Umaze kumbwira yuko mu bitaro bya Baraka ndetse na Uvira byamaze kuzura, abandi bakomeje kugenda babajyana i Bujumbura. Bwana Bizima, niki kiri kuba? Kuki amakuru atari yatangajwe kuva mu gitondo? Ni byagenze bite kugira ngo ayo makuru abashe kujya agaragara Bwana Bizima? Ni uruhererekane rwa operasiyo zikunze kuhabera guhera ku munsi w'ejo mu gitondo ndetse kugeza kuri iyi saha tuvuganiraho. Ubona ko ari ibitendo bigenda biba mu duce dutandukanye, ndetse ubona biri buze no kuba ikibazo ndetse kuba habashwa kwakira izi nkomere muri ibi bice bya hano muri uyu mujyi wa Uvira ndetse na Baraka, kuko ubona ko ari inkomere nyinshi cyane kandi zigenda ziba ku max atandukanye. Nyuma yaho mu Minembwe hano muri izi axe harimo iyi axe irimo ingabo za Tanzania yitwa Kasekezi. Aha ni axe yabayeho imirwano ku munsi w'ejo, ubwo izi ngabo zasaga n'izigwa muri ambushi zititeze, kuko aka gace n'ubundi zirimo katabamo twirwanaho cyangwa M23, ahubwo bo binjiriye mu bice byabo ubwo basaga naho bari kuva muri
akisi babamo berekeza mu tundi duce turimo izindi ngabo zitandukanye zigize iyi koalisiyo, baje kugwa muri ambushi ya Twirwaneho iza gusa naho ibarasi batunguye ibangizamo benshi cyane, ariho ubuhurirane rwabaye. Iki cyabaye mu masaha ya nyuma ya saa sita kandi n'ubundi mu masaha y'igitondo mu gace kandi karimo ingabo za Angola ndetse na kakise bita Bikayaka, ari defense y'abanyangora ndetse ivanze na FDLR, kuko nibo basa naho biyegereje ngo babona ko bamenyereye imirwano ndetse batajya barwana nka FARDC, kuko bikunda gusa naho ibona ruhinamye igahita yerekera. Rero bifashishije FDLR muri aka gace, ariko haza kubaho igitero gikomeye cyane cyagabwe na MLDP Twirwaneho na M23 cya drone enye zagiye zurodinze zose ibisasu zibasha gusa naho zibatunga mu masaha y'igitondo kare, zibinyanyagiza muri defense yabo ndetse bibera igihe kimwe na kwezero. Ni ikintu cyabaye nk'uruhurirane kuri koalisiyo hano mu Minembwe, ariyo mpamvu wumva FARDC itangiye gusa naho ivuga byinshi cyane. Habaye ibikorwa bidasanzwe ku munsi w'ejo ndetse byateje kuba habayeho impfu nyinshi n'inkomere, ariyo mpamvu wumva bakubwira ko muri iki gice cya Baraka na n'ubu inkomere zigitwarwa n'imirambo ku bwinshi, kuko mu masaha y'ijoro batinye gukora ibi bikorwa ko bashobora kugwa muri ambushi za MLDP Twirwaneho na M23. Bwana Bizima, ni nyuma y'uko n'ubundi hari haceho iminsi twagwita nk'umuvugizi ngira ngo Nyarugabo, aho yagiye atangaza avuga ati ibikorwa turi gukorerwa muri ibi bice bya zone ya Minembwe amahanga arebera, ariko uko byagenda kose ntabwo ino zone ya Minembwe koalisiyo ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazigera bababasha. Ndetse byagaragaraga yuko uburyo yavugaga yasaga nk'aho yizeye ko isaha ku isaha bashobora kuzakora udutendo, bikaba bihabanye neza n'abandi bakomeje kwamaganira kure ibikorwa bikomeje kubera muri zone ya Minembwe. Bwana Bizima, ibitero n'ubundi biracyapangwa magingo aya ngaya, wambwiye ko hari ingabo nshyashya zaturutse Burundi zica Ibaraka zizamuka mu Bibogobogo zisanga izindi bivugwa yuko ari ingabo z'aba FDNB ndetse n'izo mu mutwe mushya wa P5. Magingo ya Nyarugabo ibyo yavugaga yashingiraga ku mbaraga babonaga cyangwa hari ubufasha bukomeye bamaze kubona, ndetse ubona yuko hari icyizere ko ino zone ya Minembwe ishobora guhagarikwamo ibitero by'iri huriro rya FARDC. Yego, imbaraga ziyongereye, navuga kimwe gusa, kuko ikintu cy'ubwirinzi bw'ikirere, kuko ubona ubu ngubu ikintu bita drone kugira ngo kibashe kwinjira muri ibi bice ku ruhande rwa FARDC kigira ibikorwa gikora by'ingenzi, ni ibintu biri kugorana cyane, kuko umaze iminsi wumva ko zoherezwaga zahageraho kugira ngo zikore icyo zitumwa, ahubwo zikaba zahindukira zikaba zarasa abo muri koalisiyo, ndetse bimaze kuba inshuro zirenze ebyiri, ku buryo ubona ko niyo babikoze basigaye babikorana ubwoba ndetse biteguye ko bashobora kwihekura. Niyo mpamvu ubona ko zisa naho bo ku giti cyabo muri iki gice cya Minembwe bamaze gucogora. Rero iki nicyo cyananizaga MLDP Twirwaneho M23 muri operasiyo bakoreraga muri ibi bice. Nyuma y'aho bamaze gusa naho bahagarika icyo, bagafata noneho na style yo kuba ari bo noneho bari kohereza drone bagaba ibitero byazo kuri koalisiyo n'izi ngabo zitandukanye zirimo, urabona ko byagize icyo bihindura cyane. Nabo batangiye kubona impfu zibashikaho no gukomereka ndetse no gutakaza bikomeye, bikaba byatumye basa naho bahamuka, kandi ukabona ni intambwe ikomeye iri buze gutuma hari impinduka zibaho muri operasiyo iri kubera muri ibi bice, kuko ushobora kubona bikomeje gutya hari igihe habaho gupuringa kw'ingabo nyinshi zishobora kuva muri ibi bice, kuko ubona ko batahamara igihe barwana bapfa muri ubu buryo budasanzwe. Abandi bati ese kuki MLDP Twirwaneho itagiye ikoresha izi operasiyo
zisa nkaho zatanze umusaruro ku buryo bwihuse. Niyo mpamvu bitigeze bibaho Bwana Bizima? Icyo ni ikintu kibazwa na buri umwe uwo ari we wese, kuko ubona ko igihe cyose babayeho batakaza ndetse bahura n'ibibazo, wakwibaza impamvu iki kitakorwaga, ariko ugasanga bishobora kuba ari sapoti yari yarabuze hano yo kuba batari bafite ibikoresho birimo nka drone, ndetse n'iki cy'ubwirinzi basa naho bongereye ari nacyo gisa naho ari intsinzi yabo, kuko n'ubundi urabizi neza ko koalisiyo itigeze igaba ibitero byo ku butaka ngo isa naho yizengereza, kuko inshuro nyinshi n'ubundi ku butaka byarabananiraga ibyo babaga bakoresheje ibyo ari byo byose, ariko iyo hazaga drone cyabaga ari ikibazo gikomeye, kuko udashobora kubasha guhangana na drone udafite ubwirinzi bw'ikirere muri biriya bice by'imisozi miremire. Rero icyaje kubaho ni uko ubona ko byanze bikunze hari sapoti yabonetse, ariko yaje itinze kuko habanje kwangirika byinshi kandi bitari kubaho iyo haza kuboneka sapoti ku gihe cya mbere. Bamwe bati rero igihe cyaba kigeze, bitewe n'ibyagiye bitangazwa na Nyarugabo, aho yavuze yuko igihe kigeze ko zone ya Minembwe yongera kugira umutekano ndetse n'ubwisanzure, ariko bikavugwa ko n'ubundi no zone ya Minembwe itagira ubwisanzure n'umutekano. Umujyi wa Uvira ukiri mu biganza by'ihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, kuko akenshi uyu mujyi wa Uvira niwo pfundo rya zone ya Minembwe, kuko niho bahahira n'ibikorwa byose bikorerwa muri no zone ya Minembwe, n'amasoko yose basa nk'aho ariho bakura bimwe by'ingenzi mu byo bifashisha muri no zone ya Minembwe. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri bukurikire ko bivugwa ko n'ubundi isaha ku isaha uno mujyi wa Uvira abawufata? Urabona biri bubashe gushoboka, cyangwa ni bya bintu byo kwanga haracyari inzira ndende ariko izatinda? Nta by'inzira ndende byabaho, kuko bakomeje uburyo ubona situasiyo imeze mu Minembwe n'uburyo koalisiyo isa naho yacitsemo igikuba ku mpande zose, kuko uri kubona ko force izo arizo zose zisa naho zitari kumwe. Urabona ko hari defense abanyangora basa naho bafitemo ndetse n'abatanzania, ariko bagenda bagira izindi ngabo zisa n'izibungirije, ariko defense ari nkaho aribo yitirirwa. Ukabona ko byanze bikunze buri gace kose bagerageje gusa naho bakarasamo kandi bakagakoramo iby'ingenzi. Urumva ko mu makuru hari n'uko ingabo za Angola zatangiye gusa naho zitotombera izi operasiyo, kuko bibaza umumaro n'inyungu zabyo, nk'uko ubyibuka mu gihe cyashize ingabo z'u Burundi ubwo nazo zari zimerewe nabi iki kintu cyagarutsweho. Rero urabona ko nabo batangiye kubogoza rwose, bibaza uburyo bari muri operasiyo zimeze gutya, kandi ubona ko muri iki gice cya Minembwe hagaragaraho ingabo za Tanzania, iz'Abarundi, FDLR yariyo yita P5 kuko niyo yiganjeyo, hakiyongeraho ingabo za FARDC nkeya ziri kugaragara muri Kwezero. Rero bakibaza impamvu hatagaragara n'ibihumbi 3 by'ingabo za FARDC nk'igihugu baje guha sapoti, aho ugasanga ibihugu byaje gusa naho bitanga umusada ari byo bigwiriye muri ibi bice. Rero mu iraswa ryabo n'amadrone ni ikintu bari kwinubira rwose, ubona ko iyi operasiyo yaba ahangaha idashobora kumara igihe cyane, bijyanye na morale yabo iri ku rwego rwazo bitewe no kuraswa buri munsi. Mu masezerano ihuriro rya AFC M23 ryasezeranye na FARDC na Gahenge, ndetse byemeza yuko bazajya bahurira mu ndege icunga cyangwa ireba iyubahirizwa rya Gahenge, haba kuri kote ya FARDC bacunga cyangwa bayobora, ndetse no kuri kote ya AFC M23 bacungiramo umutekano. Magingo aya nta cyari cyakorwa, ndetse nani bigaragara ko bigomba kuba. Ubundi turahabaye kugira ngo turebe buryo ki ino mishyikirano ya leta na AFC M23 kugira ngo turebe ko izubahirizwa, nk'ubwo benshi bari kuvuga ko bidashobora kuzaba bitewe n'uburyo ki hakomeje kugenda haboneka ibitero simusiga ku mpande zose, ndetse ubona yuko bose bamaze gufata imyanzuro nyuma yuko banagerageje kwica bamwe mu bayobozi bari bari mu nama
Igoma. Urabona yuko n'ubundi AFC/M23 isa nkaho yari akarungu. Mu yandi makuru rero biravugwa yuko imishyikirano na leta na M23 MONUSCO ikomeje kwishimira intambwe zimaze guterwa i Montarao mu Busuwisi, aho impande zombi zemeranyije ku kuba inkunga igomba kugera byihuse kandi mu buryo butaziguye ku bayikeneye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati ibi ngibi by'inkunga akenshi na kenshi bamaze kuvumbura ko iyi MONUSCO ikunze kugambana AFC/M23 bitewe n'uburyo bahakoramo ubutasi, ndetse ibi bikaba byaragiye bigaragaza ibintu bikomeye cyane, ndetse bamwe bakavuga bati ese ubundi MONUSCO kuki AFC/M23 ikunda kuyizera ikayiringira n'ibintu byagiye bihaba. Ibi rero n'ubundi birasa nkaho AFC/M23 yamaze gufata umwanzuro, ndetse magingo aya isaha ku isaha mushobora kumva Puwezeho yongeye kugaruka mu maboko ya AFC/M23. Murabizi neza ko ino Puwezeho yari irimo FARDC, ariko urabona yuko biri kuvugwa ko bitewe n'ibitero bikomeye cyane byashegesha abasirikare batari bakeya, ni ibigaragaza ko magingo ya Puwezeho ikomeje gukorwamo deployment. Iyi ni Puwezeho bivuga ko iri gukorwamo deployment, bishobora kuza kubonekamo imirwano ikomeye irutse n'igeze kuhabera, bitewe n'uko hari ibinyamakuru cyangwa hari amakuru aturuka muri kote ya FARDC ari kugenda abigaragaza. Hano hari kuvuga ngo coalition n'ubundi ya FARDC ikomeje kongera umubare w'abasirikare muri ibi bice, ngo ndetse ubona yuko abasirikare bahari babahaye bonus. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko n'ubundi impamvu hariho umutuzo, bamwe bari bavuga ngo iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bushobozi cyari gifite, ariko urabona yuko bamaze kubaha bonus, ndetse bamwe bakavuga yuko hari abari kuva za Fizi berekeza kuri axe ya Mikenge, ndetse n'abarundi bari kuzamuka bageze muri 700 bari kuva muri teritwari ya Fizi bari kwerekeza Puwezeho. Hano biravugwa ko n'ubundi hano kuri Puwezeho hari n'abandi basa nkaho bakomakomeye, basa nkaho bashaka guturuka hano kuri uno route nationale 5 hano Ibaraka. Hano ari campaign igiye noneho kwatsaka bikomeye, bivugwa yuko bitari buze korohera MLDP twirwanaho na AFC/M23. Izi deployment bari gukora bwana Bizima, urabona ziri bubashe guhagarika AFC/M23 nk'uko byagiye bigaragara mu gihe gitandukanye, kubera ko Puwezeho yigeze kubaho imirwano karundura, ndetse bigashyirwa n'ubundi FARDC yongeye kuyigarura ndetse ikahirukana iyi MLDP twirwanaho na AFC. Urabona FARDC iri bukomeze kugumana iyi Puwezeho aho ngaho rwose bidatinze irahatakaza, kuko ntabwo bari buyishyireho ikindi gitero cya drone cyunganira kiriya, kandi warabyumvise ko icyabaye ejo cyahitanye n'umukoroneri, nubwo batabaye nk'ababivugaho kubera gutinya mesaje za buri kanya zigaragaza ba komanda bapfuye, ariko ubona ko byanze bikunze nta kwihangana FARDC igira ku buryo yakongera gusa naho igabwe igitero nk'icyo ngo igume muri iyo defense. Kandi ikiri bubeho ni uko mu nyuma yo kuba intege ndetse no kubazengereza kubw'ibitero bya drone, ushobora kubona habayeho advancinga kuri MLDP twirwaneho cyane, ku buryo ubona kandi ko bafite umugambi wo kwigarura Puwezeho bayikeneye ku buryo budasanzwe. Rero ubwinshi bwa coalition nta kintu bushobora guhindura muri operasiyo ziri kuberaho, kuko ubizi neza ko atari ubwa mbere habaye ibihumbi birenga 10 na bingahe by'ingabo muri ako gace konyine, ariko ntibabashije kugira icyo bageraho. Uribuka ko n'izo za Puwezeho kuzigarurira bifashishije drone
zahirwaga zibombarda mu bice bitandukanye ku buryo bamugiraga mu maeneo amwe n'amwe nta musirikare n'umwe wa MRDP twirwaneho urangwamo cyangwa M23 bijyanye na drone zabaga zarashe umwanya munini ndetse na tirari zitaruhuka ku munsi. Rero ubu kuvuga ngo boherejeyo ingabo nyinshi mu bice bitandukanye kubwo guhindura yenda ibiri kuberayo ni ikintu kidashoboka cyane, keretse bakoze ibishoboka byose bakabona ikintu kibasha guhagarika ubwirinzi bw'ikirere bwa MRDP twirwaneho, kuko ubona ko ariyo support ikomeye bafite, naho iby'imirwano ku butaka yo ni iyabo kandi urabizi neza ko batigeze babatsinsura na rimwe ku butaka. Yes, mu yandi makuru umukunzi wacu uherereye neza za Warikare yambwiye ati nkuko nabikubwiye amasezerano y'abawazarendo bayanze, ubu bari mu bwoba. AFC M23 ngo yuguruye amayira abinjiza Ichopo, izindi nzira za Kisangani na Kahemi na Uvira tayari uyu mwaka AFC M23 ishobora kubifata. Yakomeje avuga ngo ni ukwitegurira amashurwe yayo kuko vuba bidatinze nk'uko babivuga iri huriro riraba ryageze kure. Abari kumbwira ko bariko babikora neza ku mpande zose, imfungwa kurekurwa n'amabanki vuba cyane, ngo hama politike iyo gukubitsa akanyafu Kirogorogo na Muruba Nivu. Intare za Sarambwe biri kuvuga ko ziri mu kazi. Ibi ni umwe mu bakunzi bacu yanyoherereze uherereye muri teritwari ya Warikare, ndetse amakuru ambwira yuko isaha ku isaha mwakumva intara ya Chopo yaba yagiye mu biganza bya AFC M23. Rero ni munyihanganire mu makuru yacu, ndibuze kumubaza fact, ariko twiyambaje n'umuroko wacu Informa, aho turi buze tubaha idonido nkuko twamenyereje kuzajya tubaha amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerere rero nshimire umunyamakuru wacu uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Bwana Bizima, reka tugushimire ndetse tubonaho no kukwifuriza kugubwa neza kuri iki gicamunsi. Yego, urakoze. Ni munyemerere namwe mbashimire, ariko nihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara, abarwayi n'abatameze neza muri rusange, ambifuriza kugubwa neza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Update zo n'ubundi nakagaruka.